Circuit Court na hwanu mo ana court call asetena ene asama eda apaso no ene se ababawa ne din ene Rosemond Brown adodo na abone samra ne se Akuapem Poloo no Ghana fo be kaya nche ye ene obo ne ho adegya kwatere kwa ababawa yi wose me ba no me ana me wonu me twotwo mucho etimi ni ba betwa picture ene e picture na semfo yi no matwa awia na kagya da ofon so o sole pe no wahwe ne kakra ba ne nyi pe na de kire hwe o ma me ni o mi pe wasame do me ana mi dwade wo na ka ode a kire de bi won de wanya ne sa ene ono so ankwankɔhoro amfamfam ba ho ne mo de betro abɔntene petemu e ma Ghana fo nyina da hu bie no no mo se ajeraba we pa die enti wankasa nim se Ghana mamra no etia so bibɔ ne ho adegya wa abɔntene mo bie hu no wana na wasa bɔ ho adegya die gina so kodo manfinji anso wani mu die wasa so ye bema wedi enye etie de ne court ne na court ahyase edi asem no court tena ase a woka asem no apɛ na lawyer adima Akuapem Poloo esresen kebe ya asem no ye fanko eye case management conference na ka ye hwɛ ne ye kanto aso wo no montin kebe ya ka court ntu asem ni mu e fanko meda etoso enan ena pian panyi si di tuase pagya ni ti no hwɛ lawyer na no se lawyer asem a woka no wa esene wutini ba ya wodade ye fanko meda etoso nan e kwa anwa dodo bosuri makum bienu madan edo kwanwa bosuri mienu 2 months there be de metimi aya amamoa ye oforisuo de etoso nsia April 6 na court mbesa aba ne aba betena se di asem no na sa wo ba so de ne prepare pa na bra be ka asem no bo unkro sa ne yesitie ne ndi asem no sorry so na asem no kro pa che eti se ye atwimudi akome de etoso enan pa de e kwa wadodo court abato agu no wamma lawyer ni warning pa strong one said ye wo ye no wonyai na omontena senior so ma nanimere enya agro ne ye di ye bonkro ye ne abra ye ka asem ama embra aye adwuma